Musesia karibu kilunguni cha wase wa muimi. Umundi twende ya balajunatile chumwane kibitu balannethi yenge kuonia mautwika kipathukanio ma uimi wa matukua yimu kwa imwe kuma mawona nyone manene ma uimi Machakos Showground kuikithia kanene wa kwata liu museo liu mwingi kukwata ilovia kuitethia kutethia nthito ya Kenya na nthi yonthe osakalamu na kathangu nikenda usome nye nitawa Steven Mwema karibu ndini wa Kilungu. Muzeze ni kwate museo na indi ni Kilungu cha wasewa mwimi mutongo TV kwa tena mukamba na nguye nungu kone sedu si kipathukanio innovation na matuika on the make kipathukanio alama ite to nikenda indi kuikithia kana agriculture kana uimi witu ni waela we museo ne museo kicho eno ne motor ya Skygo 150cc-17 eno ni la motor o sienda kunzeni ene motor improvised wazizia bana kuona yambede ije wa radiator ya udhibia engine yogethe oneka thukuma masaa maingi na wewe ukone gukuna ile so vyuba muno generally yambe la the original ino ni mwaka ile sienda kunzeni no mwaka de wa isu ndo ne uma za bombo doyo na waumia kune kana kagune koka tweka motor ya kawaida ko isobe na mbene original ya sobe ya kuinziani ya sobe ya ulinziani no motor isi ya kawaida lakini o engine no improvised yogethia no ukuliwe ni ikathukuma muno gethia no ukuliwe ni kingu ko ino ni utueleze motor no yikata motor ino yu witha na pombo no witha wa centrifugal pump pombo utethewe kuthiuka ni engine wa motor ino pe shaft ya pombo bale connected na engine langa jathiuka na yo pombo itona kwikata kuthiuka na pombo ya thiuka kulingana na criteria ya centrifugal pumps ni itona kukusia kewo kambe yebube pe pombo obe toba witha wa centrifugal pump kwa pombo utabio museze kana motor ino ni kuna kiwa ngithia mundani motor ino ni kuna mawea maingi ona ndiko ngithia kiuchoka basi tueleze ndi kindu centrifugal pump ino yogetie ni engine wa motor ino nikenda ya thiuka kulingana na criteria ya centrifugal pumps ikusia kewo itapikite bala ni kewo kwa sauce ni kana ndiani utwaite mundani kana ukatwa matangine balo kwithoye ndo kitumia aya ambapo na kuiringate mete kana kutumia kewo bado no ukoloke ndawa wina indo mbinge kana mboga na we connect pipe wa usakewo usini we connect bucket ni akubala wa koloka ndawa maundi loenda na ndo pipe wa utwa kewo ni we binge ya trigger pale mbe ila ya bombo we spray ngombe kana mboga udili ya motor ina mawe maingi ambapo nayo uyonge wa katatu no umetumia katika car wash no ile na high pressure ndo yuko ongela mauda unaona kiguti ongela kama haya uko ongela mauda ule na pressure mweka kwa dego so motor no umetumia katika car wash ndio motor inge ndio ngali ndio ile ani kunete mpesa neta motor no ni very important muno kwa muhimu motor ni important nondo ze kunete ya mwinge muno uko imana yomboka bado mboga zino oba isoko na motor yani enda lelo ni motor ndo dhaje bombo ukaumia na yekune kakagune koka ba bombo ke ko twasi ukombota munda babe bantu beusi kuna uthi nayo mundani ukametumia kukunia kihuo alafu uinoka nayo be mboga ya gura isoko mundu akwatanga motor teno umekwata katika Magendo Motors na branch sio ndezi ya Magendo Motors sieta na sio mundu ina motor yake no kya kasobe yo kana ida special mundu ina motor yake yukilagi da ke bina muno kukwata ni bombo lakini ukwatire bombo uzoba yenye mwene ni engineer okay na ito ngithia kasi ko mweto ngithia kwa motor man ato ko mo yuda tambizo kuna kibuke hiyo kigeda mauda mangiliomo ambapo mauda mangiliomo ya approximately liter omo to manele oze na liter itano kumeyo no yende makwaja mpaka saa 14 liter ile na nusu ni ukuna muthena muima okay ni muvya muno ndo naito ni ntona ni innovation zio
ni kuteithia muimi wasia mundu na moto ya muthembo no kwate akatembea nayo agwezindu nayo na ingithia nayo na iko na kaoshi na bado yuba uko na dwe maanisha ugethote na mbesa mbianu no kwarana na andu amakwetu sako ukabingwa account ipo abingwa account andu amezo rubika ku finance with mode ukaibao mbola yetu kuma mundani wewe na mundani ni mu yamo no thank you so much asante Ene musesia oyu nenda tuzisie mama kana malunga kana maship yue mama wasia mundu alete kwa mama bani kanda ise na watete ndopa ni jiba ndopa ni londu the usio wa ndopa ni chao usio wa ndopa ni londu aito kundenga withio musio ta muhimu nundu ndopa no kwa mwaka isia akeli usopete neza itengemea ndo usopindo sia na ndopa ni ila yume kana ni o ikana yume kana ni ila wenda ukoso kwa pendo ambeo ikana yume on then ni ndopa so either we na imaye nge tofauti musie no wose ya ndopa kathi ubendo ya kana lazima utho ya ndopa no bendo ukayo tho ketha be mwemi unge we na ndopa we ambeo ukayo kawa akoko bendo ya ya kikamba so utona kwasia mundu atona kwikulia mama muno maibuchari ya mama na pia vaitha maika mawaje ya munarona kwikule ni kinime mama membesa chao ni kindu chapata muno azin pe reason itono sikumenya muimi kwema ema nundu ema kaja maika mawa mama makamawa kwa aziengi malondu makamawa mama ndo basi thia makamawa chao no kamethia yu wa kama Wamba kameke ndone ngatena konge. Ndo kaka keyonge. Ndwengi ndwamba kameke ndaka ukanyonga nengarisi konge. Ni ukuli ati mundu akamaye ya longa abia aba. Deuwa roje. Wanyo cha ema. Kisamada. Niki chai mudona kikama. Ni kati ni yuache. Okay. Wimi wa mamani profitable ni no tona kumya mundu wandu no umya bana nundu kwa we londu themwe ona we nthini waite ukila nundu londu themwe watu ayona ketha munana we ne londu thenge yume we utetheka ni ido the itabe na da itaba ido katho cia ne londu cia kwa mwaka mutute ni kele so londu sa ino nene vyo wale rotambe siana nundu ene mbewe iwa itotangili 25 na 30 yimwe ndopa nandu maitho wow na tuimina wena kindu no tutavya example kato yate wimiono wakwa mama na wa mbui no kutetheche muno ukaze kindu fulani ndia ine tona kwika lakini nundu wa wimi wakwa mama na mbui nenekete ni none te otethio wamo orunengo ka example kaino kase peke no fulani pe bandu mambumise ndaendona kuma ndena si mama ni mande thisie nundu no wethe utamatona yo kana no mpaka weta manda muthukumia utethezi ndikwa say in terms of economy mubuko waku in terms of kwetha tona kwika maundu we undu waika ukesethia kekanye ndi muimi undu ucio ndiene tona vota yo ndu tatona ika utena mo kindu kila utethio la munene yo ne meno yo nengere ni chao ta no wethe waki no ute ukayo kwaka utaka nengi ndo ambia we wa mwika nengi ndo ya we kwenu no thiso tando yaga kwaku no ithia kibeti ni muvya muno no na ijo sawa na thank you so much. Nane musesia tuiva oyu twendo kunikila mimea yebata muno yesa muno kambani kila muthenya sukuma na spinach we museo ne museo yue ndabye how come that spinach nevetu nevetu wata kindu kiambia tono ni notavia huu ni carbon wambeo wetwa similo seed na ni carbon weka research kwa kila muthenya sukuma ono wena nevetu nundwa
kendo lakini ni mbeo ni onzio tunene kwa muimi otuye buneka na tugesonga nambe kwa muimi peke ndo kira seed selection kusa kwa mbeo niki ni kindu cha maana muno ndini wa agriculture mbeo twazia niyo agriculture bate mbeo ya uimi ono wakosea mbeu withia wakosea wimi wonze buni bo withia wambia asara ya pia wimi no kitumi tu ya mwimi kindu kiambe asa kwe mbeu ila ikitwe utwika no kitumi batu nene ya certified seeds yumbeu ino kwa isietwa yetu afford you giant itacha Ford Hook Giant Ford Hook Giant ni spinach ino tuya mwimi wathi dukani ukathi kwitya nenge spinach wathi enda nesetwa Ford Hook Giant kuma kampuni ni mona ondo kampuni icio ukite mbingi no kwithia sino lusani mundu no azobyo mbeu ciake akajiba yaka kamwa na akasikia thanguni no kwithia sina sticker yoyote na akathikuta lakini wathi wetya Ford Hook Giant kuma kampuni ni no asimilo unengwa spinach ino kila tutabasya mwimi ni kana mumia ni wenda kwithwa ondo twisa kuma kwakya muthenya na uyo mumia ni wenda kunengwa leu ni before to kwa lewe no ona musese no miene kwa characteristics tofauti sia ayo wenda kwa sia spinach ila ibwa no na ino ila ibwa no kwa tunenge overview ya spinach ino ila ibwa na spinach yetu no igwetwa Ford Hook Giant spinach imatuma nene na sokoni abo yala modo wa spinach yimenda spinach ila ina matutano manene nundu spinach ili mwana kilo nundu mona sukuma na abo yengi menda sukuma wala ina kyo kana spinach ila ina kilo mbingi so aspect isu ya kwetha ine to inene yatethia muimi ata yatethia muimi nundu baya mundani twenda nikenda tukwate mbesa yatethia muimi yathia ina itu inene iria ina kilo mbingi na yathia kilo kimwe kienda shilingi 800 na itu imwe ni kuma ta twazita nusu kilo etilo matwele ili wakwata kila kilo kimwe na no ende na kutilekeo spinach maga mabo ndani kwa tunenge example ya mundu mwabanda spinach na matumaini nonga banda spinach na matumanene walika ko wasisia undu musiusu wendeke ukwati pe mundu mwabanda spinach na matumanene nenge na matumanini walika musikono no walika musino siase musiuno likambeza ndo likambeza nipe kula veto tofauti ya mundu no bandite na matumanene na matumanini in terms of wasisio lumbesa iligete bena tofauti nene mono nundu ula waketha nundu twase watu aba sokoni kila mundu ula woka kuthwa spinach atho yala meito moto spinach lobi moto amasaku sokoni moto akongoya nenda spinach ila ina kyo ina wito ulo bandite kala spinach kate selected kana variety ila nzuku wethia ndana kwatela demand yakyo ya soko na ukwithia yuni spinach wake etho na tho wenzi nundu ina ila quality andu alangi mena spinach nzoyo motho wa shilingi 40 welete kuthwa shilingi 10 na shilingi 40 ko inyonde no muthe mubandite eko mukela mundu lakini imbesele sikumabu very different very tofauti kino kila wanene amuno ne ulwa unene wa yetu pe any other characteristics special kwa spinach kingi otondo na mutavia eno ni breed selected wethia ikwatwa ni mono pia why is that important ni important nondo immediately mumia waki wa mina kwa vector ni mowo wethia wari ndio sikyo ala mosiao na ningi no tonya kuthela no kwa timo kathela byo mondani ukethia muimi akwata kyo akwata loss inyo tutonya kwa advise muimi ethia na kyo na mbeu ila ikumisia mowo watu aba ya mondani musiesia ninisi ni wende na kusoma maundu mekivathukanyo maende na kutethya twambo sembo thio muoni mukuvi tumelimata na nitusioketheti ingi ngusomethie mbeange
Musesia ni twasiokethia kalibu wingi nende na kumanisia yulu wa mautuika mauimi wa matukua imwe kuma mawonanioni manene mauimi Machakos Showground. Nye nitawa Steven Mwema. Musesia yutu isije kendo cha bata muno nikitumeka hata kivulaniane tuminyo nozisya mbemba ando ngine makitumea tambuka na indi kindu kibata muno ukambani withitu ni mumea kana cash crop muno ukambani ndengu ni watu usisya nyakuli ati ndengu ni wisi ando ingi withi ano ndengu nibetha ndengu kibadhuka ni ukethia pembe uno ya ndengu ono mundu muno athindukane asyatu onengo ndengu ndithinga pande ni kweli ndengu zikabadhukanyo na wasisia vaani okona ndengu itu vandite vanu na ino kwesiitwa ila itu tuita KS20 ila yumetwe ni company wa Similar Seed kwani nkoto eleze KS20 ni ndengu ibana ta characteristics wasisiu ni ndengu yeba KS20 ni ndengu isikie muno kamba na mbaka ikanengo masietwa ila na meta KS20 na akamba engi matanele wananene yakyo bewe ni la yetwa woka ba masaku itwa ango ino ni ango wathi makueni withi amomita makueni ndengo ino ya KS20 wathi kitui mbaka muingi mamita cotton na ndengo ino ni ndengo zionundu ilia nila ndengo tembitia na ila ndengo ithwa na mbeke nene na kwa soko walinganya na mbeu ile ingi twithi atu vanda mbeu no ya KS20 niyo ithia ithwa watho ula wiyulu twithi ndengu ile ingi siotewa ila simbete yani siotewa silingi miongo kenda kana miongo nyanya ino yambe ya silingi 120 baka 150 kilo kimwe na kilo neza na wito isu ni advantage yayo na advantage ila nene nondo ndengu mbingi si wa hotelini ino nondo embetia makazo mengi ma hotelini nimendete mbeu ino ya KS20 walinganisia na mbeu ile ingi andingi mazoete ila ndengu ida yena mekea nzio ila ya nzio twa transition hii hata neno ya umieba ino ya KS20 ni ila emukea ulamo yetikilwe ola twege research nondo andu nimethie moko mbulini ona yatoa motelini andu mowa gwezi abe mwezi tove so wegitumina mazeta ambetia gwezi waya ogwa wa kila ndengwe mogwa kar woma you eno nini zya seveza asio nzeneza na moyo mono omeza niza na chapati iyo zakweli na advantage yesu na ya andu wengi imamienda ondo akweli ina moyo ina betia na ni sia mono ni sia mondani walinganisia na ela ingi kala katu keyo itu twinene awo ilo awo sia we na banda tae komwe ni kedata bandu banata wa banda ekomwe ino yalete kunenge ngunia 5 ngunia 5 sia kilo mbembole na bemekea ila siangi so ni kilo 5 si ni manguni 5 sia ila ndumbange kana ni mekea tuka mazau ma ila ndumbange timekea tuka mazau ma ni ngunia 5 kwa eka omwe na weka mazau ndengo watu hapa yamo ndani kosi yayo wemi wayo kwa eka omwe weli tothi wathi mono weli teputhi around ngili 15 ugete tractor na ugete anu makukwemia baka kumevua area ni wate tumeke yezu ngili 15 baka ngili mbao na wegeza vya ngini 5 uteto kilo kemwe silingi ya na yemwe zini ngili kenda kwa kilangunia times 5 zini ngili 45 so wakwata mbesa more than times 2 times 2 na ino kwa sengi 15 kwa ngili mbawe ni inclusive ya cost sio on the pew kila kindu chona cost sio nze umye ndengo imo ndani kwa
mpaka kuboithia ikunwe kila kindu so wakwata ngili around 25 profit kwa eka you kethia muimi wa large scale we manza ndengo yendire kunenge profit na kingi tula tole komanya ndengo niyo cash crop yokamba kila bandu bonze ukamba tukathwana ndengo oyu ukathi soko wa sitisia kulano mabanda ndengo nesa twasema kuweni wote wapi wethi amaloli nondo itu nemite wethi ani mambio kwa ndengo matwete Mombasa mau ni mome kuna mau ni kwatwa ni mba mau na pia be mindundu ile kwata ta ndanduni mau wasima kwa imakwata ndengo yu kwenda ndengo yake wekale no kuna ndawa nikenda ikalemewe ni mau wasu na ndukaleo lakini kuna ni bwa kuna nundu ni selected seed ukuna reacted yevote okay sawa tuimina hii wasi na mino mebandu nimekethesha na binana wamina ubanda ndengu ino walitomiketha uta wa matuku miongo thanza tu ino yenda ni ile walitoketha niyo kitumi banu tunasize tuona nundu kamba kwe munyao twende kwete variety ile kugwebinda ikubipyo ili wanaziwa mbwa ile itatu wakwatekeo waketha niyo kitumi ukona ndengu ukona nzoko pia ni ile by the way unanene lwa nzoko hii andu ingine mendele nzoko muno lakini masisi muno ando matoni usaida ni lai mesikunda ila ndo ni moka hote wasia kwa huwa pia ndo matezekana lakini muno akamba ni mesekana nisia uta ndo matezekana nisia ndo meka hote wa tewa kunde eno ni any special kwenu zoko wayo ni chao zoko twithiana zoko ile zoko ya etwa Ken Kunde isu ni leo ka kusia mikea abenzo ko ingi etwa Kunde Mboka isu ni leo sia matu kethia matu ni ya matu mathei lakini baadaye no izausia lakini wabaini niyo ya ibaya yes nundu wa Mboka isu ni ya matu ila ona ko ilovyo wenda okeria sia ala ni tu ibandani niyo etwa Kunde kyo Kunde Mboka na yenu nila no ya matu na nao mieke ukoka kuya isiaite yani la akamba mami ta ndamba tuna mietie ni kwetwa Kunde Mboka ila yetu ndamba yawelete utwenyunye ukatona atui ndo yelete kusia ikatamba mbaka kwa majirani utaweza ukaria maiza usisi yaki agusaitie wengi Mboko ino hii no wibande ta kitchen garden ukaisa nuni and ku dry ku dhano and mibande ite lakini no ya mino wale to banda nondo kendo kyonze kyomina mile nekindu kitendete kibo kingi na yu kila kibo kinini okwata ikubanze ni wale toketha kyo wale to banda na kitchen garden zoko nokere na nini sia kutosi tunene tumina kibula ni tembo so bano na winayo namboso sunindasa ando mesi kala kaboso ketha okyo kakubi na yumi otoboso rano no na tungi in fact with that wange kwa nanzu kwa bie niki mboso no yaza bitu eno mboso no bano na ni selection ya mbo nikunethi ona serikali ni nethi yokulia nundu kunethi kwithia no kona kwina challenge itwazie kwina deficiency ya zinc iron mandeni alama abata maivo anatumuda kwa andu maiboneza yu mbe wino tumietie ni kondwa kuminda mathenazi ni mbe ikumina ina iron mbingi na ina zinc ini kumanzia nimbe kumba nikyo kumba nyamuzi nimbe kutereza siana ila sia school nondo isikwenda kiliko kya kusoma kwa muzi ni tukwenda aume ni tukwenda kwithia twina binya na akani tukwenda kwithia twina kyo twina nethi tanzakame twina zakame mbingi mwini you know ina zinc na ina iron itwa akazuri baya sokoni itwa akazuri na ni selection no nita hybrid tila mbozo sia loko ila sia tene tuna banda ila takatumbuka ila twa banda tene ta kivu you know ni hybrid
isia muno nundu eka umwe ini mboco ila iyoka itonya kunenge ngunia 12 utunzite nesa kwa eka umwe walinganisa na mboco ile ingi cionse twithitwo nacio na yini okule neka natumine vai ndwasya mbemba spinach sukuma waronia sukuma ingi sisa mama tumbo na watu wania ndoko ndengu na mboco ino timu ya mindo show ya ino ni sustainable sino bingi but sustainable economic growth kana kuyanya ukwati sindu ino ni wasi ni siki research bingi sike balokani ikasiya mo wau ukeda sisia mausia maingi ingine nene ingi simu yo kwatu niki nduke kiete mwana wa ukwati rela economic development growth wata wa muhimu ni ngwaza wata wa muhimu ni mbesa ni usomedie uye baya musi na ili onenyi mwina kindu kyo ya baya musi kambuni unu mutete serikali kuongela income nundu kindu kyambe ila wasizia for example twasia kana wakomana na roli 12 sitwaete produce Mombasa similar city ina roli muonza bo nitushangite roli muonza sitwaete kyo product ba sokoni bandu buno ile kwite unga ila ambao imete mbemba wewe kwite i produce kwite i mbemba itwaete sokoni wewe kwite mboka itwaete sokoni kana no ile kwite mbeu itwaete sokoni unaona you twase aimimeito ila mami na kuvanda mbeu ino si satisfied na nibakweli amola ngarama nundo nisio materials ya kukwata nini kukwata mosia omeyulu wakombea na mosia walama na kwata atene na nemekweli akili kilikoni kioni magweli amena uhakika kila mabanda kan nundo ikige tu utafiti nimo kwata kila makwenda kweli watu wakuya anu kwata tan 50 wabanda eka ile si andengu niwali to kwata izo ni advantage ila ndene wakombea na mbeu ile ingi tubanda asa kutungilila sia kithio na ukweli ya serikali yito ina thilosi nundu muimi athiba atwaloli wake ba athota ndengo gunia mbao ni wete income na ni waziangia ni over tax katika government yitu na keo mwene ni wachelwa na mbeza ni wasomija siana na ni medhia na kia kindu kia kuyaba ya musi nundu uya wito munene ba ta similar city ni kusizia yevu ni kuivya nzi yitu ya Kenya twagise ina leo uliati yani ni sukuma na netona spinach na matumanene similarly ondo twasia inokwa mpa muhimu pe sukuma wona okeza inakatoka ini ona utona kwado twinge muno weso kwa necessity inge komi importance yanye na dhindukane na ne muhimu ngebanda nibande ile tu nene pio nitete kama sukuma na spinach soko ya sindu si ile nundu umwe ya spinach ile ilengete sukuma na twa hizo kodi muno andingi oyuma iza sukuma niyo kitumitwe na sukuma ya ibaya na naize kindu kya mbe select mbeu ilanzio so isukuma no neba isukuma no yetwa similar select Colland similar select na Colland similar select wasija matumayo ikunenga matwala soft na ni sukuma wala wa ndo ala masokoni commercial nondo ni sukuma wikigea matumituke na mituke wamina kuketha umozi kiuma kino wali toketha ingi after 2 weeks ile ai kunengia matwangi manene otameva otaya wene baya na ni sukuma muzio no ithiti ando ingi na no ete family mpaka anu makasomeni na kingi nitakoze nina imkadha wenja ma tunema na ke baya nini baya kangundo na mbia another ye quarter ile ana quarter aneka na we abanda sukuma na sukuma kina mama ni mama lata sekyo mama lata sebu mondani kwake tiwo wenda kumanza na kila muthenya sukuma yanu ni ile ayana uwezo wa kuta 150 kg 150 kg kwa akota aneka ili kumanza kana ubanda sukuma iyoka niwalite ku kama ndo maingi na
naindi musesia baune twabika muthia wa kilungu cha wase wa muimi wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Chumwaniki nye nitawa Steven Mwema ni kwatene wasoma twethiana ingi kwendani kwa mwiyai.